mile enyaji mazo e mi jile kebe mi anya amesikenye nyenye eyata metibe madon kunu de jina o no binye to egbe yaji bene elewo bibla lemla na no kpogbo ni re be nyasio le bibla amela ele ogome sem eye nu makela e chole e do medem bena yepe musekele me natemu awo dole agbezao me ne le gota pakpadila ona po mawupe yaya le jio ona po mawupe nti kokwele jio ella bena ne ya gere agbemena amela totro gande totro mavoade suna amesi eye omega nyena amesi ke onye hoho vayi o kebom enu kata tona zina yeye eyata mi agbole kebe Kristo ton va va se souffrir mousse sike mi agate un ayobe de popo mousse pe atizoti Kristo ton va va se souffrir mousse sike mi agate un ayobe de popo mousse pe atizoti si jocho bobogaji alo jimototon va va me amen Magagbrena se Kristo tova va se souffrir un se si que mi agate un ayobe de popo un se pe atizoti si jochu bobogaji alo jimototo va me si que nabono ojiasi nyenye eta bobe na le bibla klasola na no to de sinyenye ko le bibla mala ne na po amesiketu to gbogbo yenye la ne na jesi alleluia nyenye no binye me dakpe mileti gezarea nyenye na jesi lo mido la do jesi eye wanye nusike mato le tamena mi gbede o kebon anye nusike akpo kelili le miame nusike akpo kelili le miame na miame gbeto kata fo vovo koko va kpelo le go kata me ne agbe sike afeto Yesu cho kemi fala ne wanye evire nunami le agbenigbe eji ple egodosia le Yesu Kristo pon come eyata novinye edo la nye be mode kaji koe ole nuka ele mode kaji Kristo tova va suzu fe nguse sike mi agatemu ayobe de popo musefe atizoti si jocho bubogaji alo jimototo va mela e mo de kaji koye ole eye ohiame na nyamoma Yesu blone bena nyenye e mola ple enyatefela gbakle agbela amiade ke ma meva fofola gbo o negbe to dinye ko Yohanes Fagbaletawe ne pukui ade Jean chapitre 14 verset 6 John 14:6 verset 6 Alléluia emo bubwa de kemegalio nyatefe bubwa de kemegalio agbe
bubu aɖeke hã meli tovo na agbe si ke le Kristo me na mi o. Eya ta Aƒetɔ gbɔgblɔ be nyee nye emɔ la. Egɔme bena Yesu ɖeka koe nye mɔa. Eya ta megblɔ be mɔ bubu aɖeke megali o. Eya nadi be yeato o. Yesu Kristo gbagblɔ be ye nye nyateƒea. Aƒetɔ ƒe nyateƒea la ɖeke megali woayɔ be nyateƒe tsɔ kpe ɖe ŋu o. Eɖo le anye sia. Eye agbe si ke wotsɔ na mi hã la, agbe bubu aɖeke megba le afi ɖeke ye miakpɔ tsɔ wu esi wotsɔ na mi o. Alléluia. Egayi dzi gagblɔ be nyee nye xexea me ƒe kekeli la. Ame si ke dzia yo nye me la mele viviti la me zɔ ge akpɔ o, ke boŋ agbe ƒe kekeli anɔ esi. Agbe ƒe kekeli anɔ esi. Amen. Nu ka tutue Aƒetɔ Yesu Kristo be yafia mi le etanya gbãtɔ siawo me. Yesu Kristo ƒe dɔ ke wòva wɔ na mi la, ye gɔme nye be mío katã la míatrɔ zi eya matɔ. Natrɔ zi Kristo tɔ vava. Nazu Kristo tɔ vava. Ne nakpɔ ŋusẽ ke le Kristo tɔ vava zuzu me. Alo nakpɔ ɖeɖe kpɔkpɔ vava si le Kristo me na mi. Eye ƒe ŋusẽ ke nye anye wò atizɔti la na su asi o. Eye kapi eya ne su asi o la nɔvinye, gbugbɔ gadzi alo dzimetɔtrɔ vava me ye wòto na sunamesi. Praise the Lord. Eye emɔ ɖeka hã koe li nɛ. Alo mɔ ɖeka dzi ko wòto na ye wòtɔ kena ɖe ŋu. Eya ta Yesu Kristo gbɔgblɔ be ye nye mɔ. Emɔ la be nanya be mɔ bubu aɖeke ŋgba le afi ɖeke nato o ne nake ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ya ŋuti o. Ye nakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋusẽ yanye atizɔti le agbewò me o. Mɔ ɖeke meli o. Yesu Kristo ke gblɔ be nyee nye la, ye ɖeka dzi ko ye nye mɔa, ye nye mɔ ɖeka ma ko. Eye wògbagblɔ be ye nye nyateƒea. Nyateƒea megale afi ɖeke o. Nyateƒe ke nye Aƒetɔ ƒe nya ke gblɔ mi le na mi, ke ye Aƒetɔ tsɔ de nu me na mi la, ye koe nye nyateƒea matrɔmatrɔa. Eya dzi ko ya la basé ɖo, alo eya dzi ko na xɔ se. Ale be wo ɖeɖekpɔkpɔa akpɔ ŋusẽ eye wòanye atizɔti na o. Wo Kristotɔ nyenyea anye Kristotɔ vavã zuzu ƒe ŋusẽ le anɔ agbewò me. Eye naneke magaʋanya o. Eye yegblɔ be ye ke nya egba ke nya agbea. O nɔvinye, mi le nya ya sema. Kristo Yesu be nyee nye emɔa, nyateƒea kple agbea. Bena nakpɔ agbe anɔ le nyateƒe me, le ŋutifafa me, le vovo blibo me la, agbea la ele Yesu me. Amen. Ele Yesu Kristo me. Amen. Elabe emɔ ɖeke megale afi ɖeka le adi alake ɖe agbe ŋuti o. Eye nyateƒe ɖeke megale tovo na Kristo ƒe nyateƒe ya alo Biblia ƒe nya ya eye na be yato eye yate ŋu kpɔ agbe o. Eya ta Yesu gblɔ be ye ke ganye kekelia ne eto ezɔ ya ma ƒe kekelia me la, ke viviti magato ɖe agbewo dzi kpɔ gbeɖe o. Egblɔ nyuie ɖe be nye nye xexea me ƒe kekeli la, ame si ke dzea yo nye me la mele viviti me zɔ ge akpɔ o. Gɔme magazɔ viviti me akpɔ gbeɖe o. Enyawoe ma mi le dzi yi ge le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Ye mi le dzi yim ya. Mi le dzi yim hele kpeɖo nya siawo dzi be miate ŋu ase gɔme nyuie. Yesu le eɖokui ɖem fia mi le nya siawo me nyuie be
nyenye yenye kenye Yesu la kenye maula yenye mola kenye kenye maula yenye nyatefea si kenye yenye la yenye agbea yemi le gbogbombe mobu boade kema galeo to vona nyenye emola pomo yemi le gbogbombe na nyatefufu boade kema galeo gato vona nyatefe sinye nyenye pe nyatefe la o eyemi ga ejile gbogbombe nyanyamena agbebu boade kema gali to vona nyenye fe agbe si ochonami e ocho e olememo de kema gali to vona ma o eyeta iji gbonami banale no vinyele toji e bena senyere bede gamede suvifi ba mi ajesi nyatefea eye mi agbenu le amesio le ameflum mi agbenu le ogbo kenkem elabe no vinye on to kwela menyabe enye Kristo to bona be enye Kristo to te pa didifi bona be de Jésus Kristo to vava alors musekele Kristo to vava zuzuma de eswasiwa musekele de kokome yemi yobe de kokoko muse pe atizoti de esu asioma elabe esia chona gbogbo gaji vavame ple jime toto vavame ye na boto kiare nyenye emola nyenye nyatefela enyenye agbela enyenye kika veke kelila menye be ezoklim la magazo viviti me ko gbere o vokpona be de ye kenye le gbogbo be ye Kristo tore egazo viviti me lo alo mezo viviti me ma ha obe magazo viviti me gbere o unse que le Kristo Yesu mala yele unse mana o be magazo viviti me ko gbere o Johannes va agbaleta me enyi kuku weve Jean chapitre 8 12 John chapitre 8 verset chapitre 8 chapter 8 verset 12 amen milejiga amen novi lolo enya yaoli ona vu miafe ejichinya ela beninye be maufe nyatefe nyaya kecho nyenye gbo na nyekpiola ne jichinya nyimele asiwo alo jichinya mele agbenawo alebo atoho agbenya de dokumola no vinye alatemu ado chochi home atemu ayide gbedora fe wetri ameto sonfa atemu chinu do zi alesike debe achi doro nkeke eto nkeke amewe adre nkeke blane peza blane abe Yesu ene fa gake ne mejesi nyenye pe nyenye ola alebe na totrosi Kristo tovava e museke nona Kristo tovava mena swasi ola no vinye alebe na totrosi de kola
ne ŋusẽ ke nɔ aɖeɖekpɔkpɔ me pati zɔtina sɔ asiwo la ala gakpɔtɔ nɔ beble kple fuflu te siwo gba ɖe xexea me gbe geɖe to enukunu fake alo nukunu siwo menye nukunu ke tso nye gbɔ la ala nɔ kpasa mawo ɖo ke ye ala bube mawue le afi ma le dɔ wɔm medi be ma ɖo ŋkudzi na nɔvi nye ɖe gaƒoƒo ya me bena nenye be eɖo ato aƒetɔ ƒe gbetutu la eye aƒetɔ na wò tsitsinya nyui le eƒe nya si ke ehlena alo si ke esena tso na eƒe ame siwo ŋutɔ ye ŋutɔ ɖo ɖe anyi bena wone gblɔ eƒe nyateƒea ɖeɖe ko na yeƒe dukɔ ne woatrɔ le woƒe dzime ne woakpɔ xɔxɔ ne woakpɔ ɖeɖe ye me na nyono va kpe la o nɔvinye game su la bele kuku be miate ŋu anɔ enya siwo eme na miaƒe ʋuʋukpɔkpɔ blibo amen ele vevie ɖe na nye kpli wo nɔvinye ele vevie ɖe ne nye kpli wo enuawo megale nyonyom o mi amewo na wo le wotutu ƒu anyi gblogbloglo gbe sia gbe nkeke sia nkeke vɔ nu ka le dodo tso me na wo amewo dze nukunuwo yome ke menye nukunu ke tso nye gbɔ o metso nye ƒe gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me o la enye ŋusẽ ke menye ŋusẽ o woyɔa le bena fake enu ke wonye be magiki me nuwɔwɔwo elabe le afi ma la délivrance yo gbɔna délivrance ame kae délivrer na mo Yesu ɖeka ƒe nya nye ƒe nya ye ɖena me ye nye ɖeɖe kpɔkpɔ ye ne délivrance ame ɖeke me ɖea nɔvia o ame ɖeke ŋusẽ me le ame ɖeke si me ɖe wòaɖe havi o vɔ wona mi ŋusẽ bena miafia ale si ke nye ke nye Kristo Yesu la wotoa ya dzi tsɔ kpɔa délivrance alo ɖeɖe kpɔkpɔ ya ye wo be mi fia mi o fia be miatutu mi ƒu anyi ne miagblɔ be ŋusẽ le mia me miagblɔ be miawɔ magikiwo na mi ne miakpɔ be ŋusẽ ɖe le fi ya le ezɔ ɖem la eye ana be miavo la enya mebeble sɔŋ ta me le kuku ɖem na nɔvinye siwo gbakpɔtɔ gba le mɔmɔ dzi la wole miaƒe luʋɔ tem ɖe gbegblẽ me wole miaƒe luʋɔwo tem ɖe eku me wole miaƒe luʋɔwo tem ɖe efiƒode mavɔ me ke kplɔ ame ya ɖe dzo mavɔ me vɔ aƒetɔ Yesu me va be ɖe eva be ɖe miakpɔ ɖeɖe miakpɔ agbe ƒe mavɔa ye elabe ye ŋutɔ nye agbe makumaku ƒe mawu yo nye le mia me nenea Kristo be nye kplo ke wɔ ɖe ƒe nɔnɔme nu la miatrɔ zu na ye ne agbe ƒe mavɔmavɔa na su mia si le Yesu Kristo ƒe edɔ si ke wɔ la me eya ta nɔvinye abe si ke mi le dzi yim ne la medi be natsɔ nya yawo ne naxɔe ne natsro me vevie ŋutɔ ne nakpɔ fi si ke ne le ko na wo Kristotɔ nyenya la la kpe dam mi le dzi yim le Yesu ƒe ŋkɔme alase enuwo gɔme geɖe to nya siwo me le Yesu ƒe ŋkɔme amen.